Gledaj i nagledaj se Hercegovine, najstarije srpske zemlje. Zemlje koju su pohodili prvoapostoli Petar i Pavle i evanđelist Luka. Zemlje koja je bila posjed Svetog Save i koja je iznjedrila Svetog Vasilija Čudotvorca i mnoge časne oce, kneževe, vojskovođe, naučnike, profesore i domaćine. Uskoke, hajduke i junačke ustanike Vukalović Luke. Iznjedrila ih i okolnim i dalekim zemljama nesebično dala, a sebi samo njihove gene sačuvala i opstala. 100 puta iz pepela ustala i ponovo procvjetala. Gledaj i nagledaj se zemlje koja je rasadnik srpstva od pamtivijeka. Sve naselila, a sebe raselila nije i neće dok sunce grije. Gledaj i nagledaj se Hercegovine, zemlje sabijene između Sinjeg mora i morina, između Neretve i Plužina, nekad mnogo veće, a sad jedva ovolike. Zemlje kojoj je more pred nosom, a izlaza na njeg vijekovima nema. Zemlje koja je so okolnim zemljama, a sama sebi nedovoljno slana. Zemlje vijekovima okružene neprijateljima, matici svojoj kao predstraža ili prethodnica u kružnu odbranu nagnana i u nebesa zagledana i zanebesana. Zemlje sa zvijezdama na dohvat ruke. Sve su se zvijezde sjatile nad Hercegovinom i budno prate da kog nebesnika ne izgube. Ima ih bezbroj, a svi su ih već sve izbrojali i imena im svima dali. Gledaj i nagledaj se Hercegovine, zemlje bez umjerenog i očekivanog. Tamo gdje očekuješ rijeku, nađeš suv potok, a na orlovom kuku izvor. Rijeke imaju tečna imena, a samo ponekad teku, i to samo donekle, dok nabasaju na žednu zemlju ili stoku. Gledaj i nagledaj se Hercegovine, zemlje pjesmom opjevane i raspjevane u pjesmi iza svega glasa, koja zatalasa vijekove davne i probudi pretke neznane, koji su radujući se susretu i životu prvi propjevali iza svega glasa. Ovo je bio mali uvod u glavni događaj ove večeri u kome ste čuli na dvojnicama narodnog guslara i svirača na narodnim instrumentima Vojina Radojičića i žensku pevačku grupu Rođenice, koje do duše nisu iz Hercegovine, ali posle ovakvog nastupa mislimo da će otići u Hercegovinu ako su ih ovi momci dobro čuli.
Večeras, pred ovo praznično raspoloženje Udruženja Srba iz Hercegovine u Vojvodini, priredili smo vam još jedan praznik, a to je promocija knjige Kroz istočnu Hercegovinu priređivača Nikole Asanovića u izdanju Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Saveza opština Istočne Hercegovine i Društva srpskih domaćina. Budući da je Savez opština Istočne Hercegovine jedan od izdavača ove knjige, molim njihovog izvršnog direktora, gospodina Jovana Kovačevića, da uzme reč. Izvolite. Posle ovako nadahnutog uvoda Jovankinog, tu se više nema skoro šta ne reći. Ja vas samo, dragi moji Hercegovci, mogu sve skupa pozdraviti. Jedno mi reče čovjek, svi se Srbi mogu podijeliti u dvije grupe, Srbi porijeklom iz Hercegovine i oni koji još toga nisu svjesni. Dakle, svi smo mi jedno, sa istog izvora, iz duhovne matice, sa rodnog mjesta jezika srpskoga, iz te zemlje suncom napojene, tako blizu mora, tako daleko, i možemo je podijeliti negdje u Hercegovini iznad mora i onu bliže Bogu, visoku, gatačku, sa vrhom na Čemernu, ili u Veleži na Crvnju, između Volujaka i Levršnika, u svoj toj ljepoti i raskoši. Ponosni što vas imamo, ponosni na činjenicu da se mnoga mjesta naselili, sebe nismo raselili, ali na činjenicu da svi koji su otišli nose je u srcu, o njoj pričaju, pjevaju je u svojim pjesmama i podižu u slavu. Iz tih razloga odazivamo se na svaki vaš poziv. I uvijek se lijepo osjećamo kad smo među vama. U ta teška vremena, a red ih je i pomenuti jer je tada najteže bilo, a vi ste bili uz nas i na vrijeme osnovali, brate Pejo, Udruženje Hercegovaca, taman kad je zatrebalo i kad je najviše Hercegovini značilo. Čuvajte mi, kaže, Hercegovinu. Ako ona ostane, kad bi, ne daj Bože, sve nestalo, ostao bi nukleus iz koga bi opet sve vaskrslo. Ja vam se zahvaljujem što ste se večeras okupili da još jedan put date pažnju ovome dijelu. A pošto je sutra 20 godina tako značajan jubilej, ja, gospodine Pejo, tebi i tvojim saradnicima, ali ti si svakako najznačajniji sve to vrijeme bio, čestitam taj veliki praznik, čestitam ga Hercegovini jer joj je pomoglo da opstane sve to vrijeme i milo mi je što mogu da se budem ponosan što su najznačajniji ljudi u udruženju bili ljudi sa Sedgatska polja, Ravna i okolo njega. Hvala vam puno što ste bili uz svoju gudu kad je najviše potrebno. Hvala gospodinu Jovanu Kovačeviću, a molim sada profesora doktora Jovu Radoša da kaže svoje utiske o knjizi. Izvolite. Mi smo se večeras sabrali, dakle, jednim dobrim ljudskim povodom, koji ima i svoj kulturološki, nacionalni, istorijski i drugi karakter i smisao. Jedan filozof je rekao, ono što je adresa za pismo, to je naslov za knjigu. I uvek pogledamo na koricama, u ovom slučaju stoji Kroz istočnu Hercegovinu. Ali nema ko je napisao, odnosno ko je priredio. Što govori da je to učinio jedan skroman čovek, Nikola Asanović, a koji je veliki pregalac, intelektualac, oslonac svega onoga što se duhovno zbiva u Hercegovini. Jedna intelektualna i ljudska veza sa onima koji rade i stvaraju i u Hercegovini, i u ukupno u Republici Srpskoj, u Novom Sadu, Beogradu i tako dalje. On je, da podsjetim, sekretar časopisa Nova Zora, koji je pokrenut na tragu onoga poznatog časopisa za koji su pisali i koji su pokrenuli Aleksa Šantić, Jovan Dučić i Svetozar Ćorović. A urednik časopisa Nova Zora jeste naš poznati prozaista književnik Radoslav Bratić, Bilećanin. Dakle, imamo Nikolu Asanovića koji živi u Bileći. Ja sam bio kod njega gost jednom prilikom i znam gde radi i stvara. Dakle, on okuplja tu ljude, tu se održavaju i gospodinski susreti pod nazivom Srpska proza
danas, a zatim i u Gacku okrugli sto, gde se obično govori o nekoj istorijskoj temi, jer po tome smo mi poznati, kapa zavrata, ganga, ili, kako je u narodu, kaže, i opanci, opućeni, kaže, kad se Hercegovac najede sira iz mješine i obuje nove opanke, bi rekao da će polećeti. I zato, podsjetio me kolega kada je malo pregovorio ovde o toj donjoj i gornjoj Hercegovini, da ima još jedan naziv koji sam ja čuo od moga djeda, jako je fin i poetski zvuči. Dakle, postoji Hercegovina Lozovog panja i Hercegovina Bukovog panja. I dakle, još na kraju da vas pozdravim sve i koji ste iz Hercegovine Lozovog panja i Bukovog panja živjeli. Molim da reč sada uzme pesnik, književnik i književni kritičar, gospodin Dušan Milićev. Izvolite. Poštovanje svima, uvaženi prijatelji, gospodine Asanoviću, čast mi je i posebno priznanje da mogu večeras da govorim o knjizi kroz Istočnu Hercegovinu. Poznati kulturni javni radnik i pokretač mnogih kulturnih dešavanja u Istočnoj Hercegovini Nikola Asanović podario nam je jednu knjigu koja je više od toga. Ovo je pravi brevijar, neophodni priručnik i knjiga koja će se rado i često čitati. To je knjiga koju se treba vraćati, podsjećati, proučavati i preporučivati drugima za čitanje i na čast pokolenjima, potomcima za u amanet, da se ne zaboravi mnogo toga što je Hercegovina stolećima davala i što daje. A govoriti o Istočnoj Hercegovini nimalo nije lako, pogotovo posle onoga kada se pročita i vidi šta je sve Nikola Asanović sabrao, napisao i priredio u ovoj knjizi. Ovaj izuzetni pregalac prihvatio se zaista velikog izazova, jer je tema ove knjige i dovoljno široka i dovoljno kompleksna da zahteva angažovanje autora da predstavi svaki njen deo do najmanje sitnice. I ovaj prilježni intelektualac i erudita, istančanog sluha i najvišeg duhovnog kova potrudio se da u Istočnoj Hercegovini ostavi dubok trag, da ostavi dokument kakav do sada nismo imali, jer se potrudio da predstavi ovo područje, ovu zemlju posmatranu sa svih aspekata. A čitajući ovu knjigu, saznajemo mnogo toga što nismo znali, a to je očigledno i bila namera autora. On je ispoštovao onu najvažniju obavezu, a to je da na najneposredniji način da sliku o Istočnoj Hercegovini i istovremeno iskaže veru za svetom, da kroz topao način približi svoj zavičajni milje i koloristiku i tako ostvari vezu sa čitaocem od prve do posljednje stranice. Da nam otkriva i ono za što smo misli da nam je već poznato, a u stvari kroz ovu knjigu dok se čita sve više se otvara vidik i obrisi ovog blagoslovenog i obočovečenog prostora. I kroz nju saznajemo da je Hercegovina ne samo Hercegovina, ona je više od toga, jer Hercegovina je zemlja biblijska, Hercegovina je zemlja raspeća i vaskrsenja, Hercegovina je zemlja rađanja i stradanja, Hercegovina je zemlja srpske duhovnosti, Hercegovina je srpska upitanost i srpska upućenost i nikad utuđenost. Hercegovina je i travunija i hum i zahumlje, Hercegovina je zemlja iz Našašća, Hercegovina je zemlja Stećaka, Hercegovina je zemlja Rastka Nemanjića, potonjeg Svetog Save, ali i Vasilija Ostroškog i drugih duhovnika. Hercegovina je zemlja Sandala Hranića, Stjepana Vukića Kosače, Luke Vukalovića, Jefta Dedijara, Stojana Kovačevića, Vladimira Gaćinovića, Vasilija Popovića, Vojvode Zimujića, Bogdana Žerajića, Blagoja Parovića i mnogih drugih. Hercegovina je darom Boga imala tu privilegiju da može da uzgaja i vinovu lozu i da proizvodi izuzetno kvalitetna vina koja se nalazi na svetskoj enološkoj karti. Tako on podsjeća da postoje poznati podrumi Vukoje, kod manastira Tvrdoš, porodica Anđelić, Lečić, Ratković, Petijević, Nožica, Tarana, Aćimović, Bojanić, Popovac, Berak, podrum Herceg vino, podrum Proto, samo su deo puta vina kroz Istočnu Hercegovinu, kroz koju protiču autohtoni Žilovka i Vranac, ali i Merlot, Chardonnay, Sauvignon i druge sorte. Naravno da je tu poznat također i nadaleko poznat hercegovački med, također da ne pričamo o hercegovačkom siru u mješini. Svako da je u turističkoj ponudi Hercegovina ima mnogo toga da ponudi, počeo od istorijskih kulturnih spomenika do svojih raznih proizvoda. Čitajući ovu knjigu, ukrcavamo se u svojevrsni brod
na putovanje kroz jednu čarobnu zemlju, punu iznenađenja, neverovatne iskonske snage, da se ova zemlja obnavlja i zanavlja. Putujemo kroz zemlju svojstvene samo odabranima, kroz zemlju čudesa, kroz zemlju samo njoj svojstvene lepoti, kroz zemlju čvrsto statuirane snage. Ova zemlja, iako obradivom površinom škrta, a kamenom bogata, nije zlopatnica i zlomislica, jer je uvijek spremna da se sukobi sa svakim zlom, a njen narod je uvijek nalazio izlaze i u najtežim situacijama. I u ovoj knjizi Nikola Asanović se dotiče i mentaliteta ljudi koji žive u istočnoj Hercegovini, a taj mentalitet je snažan. Ovi ljudi su sebe udahnuli u sve suprotnosti svog okruženja u kojem žive i obitavaju i vekovima istrajavaju u neprekidnoj borbi za fizički i duhovni opstanak. Onaj ko ništa nije znao o Hercegovini, posle ove knjige sigurno će je zavoleti, a onaj ko je znao nešto, još više će biti uz nju. To je ta Hercegovina o kojoj piše Nikola Asanović. Pored pisanog teksta u ovoj knjizi, Nikola Asanović je sačinio izuzetan izbor fotografije i dokumenata koji upotpunjuju ovu izvanrednu knjigu koja može da posluži kao poučnik, ali i priručnik bez kojeg se ne može u daljem proučavanju Hercegovine. Nikola Asanović je ovom izvanrednom knjigom načinio pravi podvig i ja mu od srca čestitam i želim još puno ovakvih podviga. Čestitam i svim Hercegovcima, potomcima i svim prijateljima Hercegovine, jer smo sada bogatiji za jedan dokument koji nam je darovao Nikola Asanović, a koji osvetljava istočnu Hercegovinu novim lučima, novim svetlima, ali i novim žiškama koje govore da ovaj narod ima viziju budućnosti i veru u sebe. Hvala. Hvala gospodinu Dušanu Milićevu, a molim da reč sada uzme predsjednik ogranka Matice Srpske u Zrenjaninu, gospodin Milan Bjelogrlić. Izvolite. Ajde, progovori sad posle ovakvih odabranih govornika, profesora, pesnika, pisaca, profesionalnih promotera. Ja sam ovde kao običan čitalac i zaljubljenik Hercegovine kao što ste svi ovde prisutni. Ako merimo intelektualca, vidjet ćemo da je tamo seljak, da je tamo domaćin, svaki intelektualac u tom smislu, jer prvi uslov intelektualca da se interesuje za opšte stvari. Za opšte stvari o sudbini nacije, o sudbini države, o sudbini srpstva, o Rusiji, o Porti ili o Vašingtonu danas. Nigde nećete videti takvo interesovanje za opštu stvar. I nigde kao tamo, i kad su hramovi i crkve daleko, nećete sresti ljude koji toliko vode računa o jednom hrišćanskom moralnom kodeksu. Takve pojedince koji isplivavaju na tom fonu mi zovemo naši, naš Rade, naš Pejo. To je odlikovanje najveće. Na takav način deluje i radi i Nikola Asanović. Nismo vratili dugove za ulog koji je Nikola Asanović sa svojim ljudima učinio pokretanjem časopisa Nova Zora. Mi se Hercegovci u tome razlikujemo od ostalih. To je ona nijansa koja može da prevagne, da se vidi da smo bolji od drugih. Taj časopis Nova Zora je najlepše naše lice. Naša šansa da se pred drugima pokažemo kao elitni deo društva. Ona ne sme da zavisi od sponzora, ona treba da zavisi od pretplate i zato pozivam sve ko drži do sebe da tu Novu Zoru ima u svojoj kući. Takva je i ova knjiga ikonografska. Sa ovom knjigom je kruna u stvari dešavanja onog kulturnog koji se dešava posljednjih godina u Hercegovini. Od susreta književnih do susreta istoričara preko Dučićevih večeri poezije. Nikola Asanović je tu prvi delatnik i Nikola kao onaj pauk na staroj gredi. On zna, on ume, on vredi, on suva zlata vredi. Hvala vam.
a pre nego što čujemo samog priređivača, da još jednom čujemo Vojina, ovog puta sa guslama i nekom pesmom o Hercegovini. Vojine, izvolite. Došla
ima onaj koji nas je večeras okupio i koji je Hercegovinu okupao i odenuo ovom monografijom, o kojoj smo čuli samo lepe reči prethodnika, čija se reč vrednuje i poštuje. Reč ima priređivač, gospodin Nikola Asanović. Izvolite. Draga braćo i sestre, dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam u svoje lično ime, ali vas pozdravljam u ime Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i da vam kažem onako istinski, bez imalo pretvaranja, ja sam u potpunosti zbunjen čovjek večeras. Samo zato što sav svoj vijek sam bio u jednoj drugoj ulozi, da ja o drugima govorim, jer se bavim onako poprilično aktivno književnom kritikom i pišem o drugima i tako. A eto, prvi put u vijeku, skoro postarost, doživio sam da neko nešto govori o meni i naravno, često se u ovakvim prilikama i pretjeruje, što iz poštovanja prema onome o kome se govori, a što je želja da se učini to što je lijepo i još ljepši večeras. U svakom slučaju da ne zaboravim nešto na samom početku, bojim se, a to da mi je posebno drago što je ova knjiga iskorištena kao povod, kao lijep povod za ovako lijep kulturni događaj, jer ovo večeras nije obična promocija. Tamo gdje imate gusle, to je vrhunski kulturni događaj kod Srba. Tamo gdje se zapjeva narodna izvorna pjesma, to je onaj najljepši kulturni događaj. Dakle, drago mi je što je monografija kroz istočnu Hercegovinu bila povod za ovako jedno fino kulturno druženje. A posebno mi je drago što je to sve u povodu 20 godina od aktivnog rada jedne zaista značajne organizacije kao što je Udruženje Srba Hercegovine, odnosno Udruženje Hercegovaca, njihovih prijatelja ovdje u Novom Sadu. Kad sam bio dječak nekada, ima na našem Štirovniku jedna vrsta endemska, to je jedna vrsta bora koja se zove munika ili mulika, mi je zovemo mulika. I one se zovu krive mulike zato što raste na samome vrhu i da bi se oduprla nad stalnim nasrtajima vjetra koji su ogromni, gore slično, ona raste krivo prema konfiguraciji zemljišta. I ja sam kao dijete izlazio tamo kod te krive mulike i divio se i čudio se koliko je gromova o nju udarilo, a ona i dalje živi. Kada mi je jedan od mojih prijatelja planinara donio sliku te iste krive mulike, ne samo da sam kroz nju vidio svoje djetinjstvo i opstanak svih zubaca i ostaloga, nego i nas samih. Udaraju li gromovi, udaraju, prolaze li vijekovi, prolaze, a kriva mulika na vrh samoga Štirovnika samo malo se pognula, ali ipak živi i simbolizuje na neki način naš opstanak. Ako je ova monografija doprinijela imalo spoznaji, odnosno nečemu slici jedinstvenoj, šta je to Hercegovina, i ako će se vaša djeca radovati, dakle, nove generacije, i ako će imati imalo odgovora u njoj šta je to Hercegovina, onda je meni zaista drago i mogu biti, možda ponekada mogu dati sebi pravo da budem neskroman pa da kažem da sam i ja ipak na nešto pomalo ponosan. A na vas svakako hvala. Gledajući slajdove hercegovačkih motiva kojima je monografija prebogato ukrašena, vi koji niste tamo rođeni poželet ćete što pre tamo da odete, a vi koji ste je napustili pokajat ćete se još jednom i zaželeti da joj se vratite. Poštovana publiko, hvala i vama što ste večeras bili ovde u ovolikom broju i što ćete, nadamo se, biti i sutra uveče u još većem. Podsjećam sve prisutne da sutra Udruženje Srba iz Hercegovine priređuje završnu svečanost u godini jubileja sa bogatim kulturno-umetničkim programom koja će biti održana u amfiteatru poslovne zgrade Nisa sa početkom u 19 časova. Želimo vam laku noć i svaka vas dobra sreća pratila.